intama sibyo byaducunguye, amaraso y'ihene nayo ntiyaducunguye, aya mapfizi y'inka ntiyabasha kuducungura, ibitambo by'intama sibyo byaducunguye, amaraso y'ihene nayo ntiyaducunguye, aya mapfizi y'inka ntiyabasha kuducungura, ndetse na Isaki yapfa ntiyari kuducungura, wa mukobwa wa Yefuta nawe ntiyaducunguye, s'amaraso y'ibizima bine imbere y'Imana, s'amaraso y'amarayika ukomeye w'Imana, s'amaraso y'amarayika ukomeye w'Imana, s'amaraso y'amarayika ukomeye w'Imana, ahubwo twacungujwe amaraso y'igiciro, igiciro kinini kuruta isi n'ijuru, igiciro kinini kuruta isi n'ijuru, n'amaraso y'umwana w'ikinege w'Imana, n'amaraso y'umwana w'ikinege w'Imana, mbese n'iki Imana yari isigaje? yazaniye imbabazi abantu bo bamwitura ku mubamba, kandi batoboye ibiganza bye bamubamba ku musaraba, yarakubiswe yarababajwe abura urukozasoni, ndetse baramubamba oya ntiyahera mu mva, uwa gatatu arazuka anesha urupfu kuzimu, babari